Oje akoina unajaga dori basi handak Manipur gi the Manipur parliamentary constituency da mirep ojikiba Dr. Bimol AKOIJAM haiba oja sigadi ojaga unajana bagi tanjado nzage ahan basi di oja handak pangthok kiba energy oina di pangthok se loikre ko han badang kakta sigi pangthok kiba taragani possible lok sabha gi election je akoi Manipur gi context sum yeng ko matam da sigi election je ojana kam haine ubi adi ojagi mot haitare ko election sigi matang da wafam kitang thambiyoja ai sigano ne handaki mikhal sain ubada ko Manipur gi ahongba pamba thoi be irang sida nataba sahi phajala ba kangkong chaiba misimina regi awana taraba Manipur gi sigi pendaba tanatana anoba Manipur ama pamba ahong ma pamba gi ithil amaga ko hanagi masagi oijaba khanba mai magi ningthou khubam kannaba hotnaba ningthou duga samnaraga mai machum do charaga ngaini na khanba kangbu akogi ahong sibu pamdaba hongin ingdaba ko magi vested interest haida isigi ningthou khubam kaningba adubu support toba kangbu ithil ani sigi lane na ui aina handa mayam su unisum ayang history na suma se scholar kaya na analyze of the so ni sigi transformative moment khongam ahong mala am dai struggle achoba lam pa mane na ui ko akogi aina sa haiba chahi ma phajala ba Manipur ma chet thugai gen to ba kangkhong chai leiba sibu pien da ba kangbu adu da pien da ba tana anoba ithilama anoba Manipuram semna na bagi la iba iho ithil ko amaduna khana leramba amot padu adugi saruk oiba ningthou khubam kanba madugi machum thaga charga phun ni ki hanni adegi paisa pijaraga yani khanwa kangbu ahong du pamdaba ani sigi struggle gi achoba lantheng aduna ni adugi lantheng duni nahan ahan mikhal tawda ni ki handana nupi daga nupi ngang daga khut tharakna tawreiba phung na ga boot capturing tawna dagi election agenda ga threaten tawna amukta thokidriba hai tar Manipur ko valley da at least ko central valley sida paksana thokidriba gi mong da tawre ise ani duni adu ithil ngasai ahong mo pamba no Manipur pamba dagi ithil na kitang kalap lak padu da namdage na phong heta kulai ga season na ga tawre ise adu ithil ne adu history gi moment ne kai su koi ro matam kha changba yai ko adugi ithil gi safu di hawra ne adu maina we handa chemical cha it will go down in history as that moment of transformation ko yi puari de lehawra da ba chawla ni se kana no sai kana karama mai ke de le ye sai ko yi history ne le pakada ko pot mas no ai za do ahan batang ka ki oina de koi Manipur da tangka ani thongna pangthok kadaba election se tangka ani shogi diwali ko ahan ba oina pangthok ko se loikre ojan so hujik pan bi khre dana ko nahan pangthok ki ba ahan batang ka ki election se sida non democratic oiba mawong da ko khara the polling station khara da thudok khara thokki ba su dum thenga jai adugi damakta report thawa tawkhre ba ko hai ba sigumba election tawbada non democratic oiba process in chatharak pagi mawong ubase sigi matang dadi ojagi oiba kari mo tham adu ni hai se desperate or koi ni na sagi all forms of politics hanagi chatnabi adu dagi laina hensel ine ba ko sen thumna masal pa na yani khanba anoba Manipur amal lakpada pam da hai tare ko masagi interest ne hen wang u kangbu masagi jo thakne hen lu na khamjaba kangbu anagi ningthou ga naknaraga thaina de le ko kangbu leina ko gi English na psychophants kai ko opportunist mayam dugi lila ne mo do masing pixel la ko dai ne mo na violence is in the way do adu thai ada matamam da koi na naha wering da Bihar da kai da tawgi boot capturing in nongmai ga pain taw to mimi gi di advance wa gra dugumba chakhutta ba adugumba hauna non chat khangda ba ganatantra gi spirit modern spirit ka chana da ba ko anuwa afa nungai ga chana da wakalon do mi gi lam da di thadok na ram ne koi da nong nong na tok salai se ai siram dai kongau nei ngasai gi phatta ba sing gi loiram dai anuwa Manipur am lam dai chahi lising ani hena lairak pa Manipur ni
moina khangadaba na kana su namthaba ngamai phana lingzanu manipur namthaga do yang wa ga ni ngamsu ngamoi koi adu ui handak ke adu handak ke mikhal sa phajana ui namthaba ngamoi da bu spirit to ko lairi ni phana paisa paidana muscle power paidana laizanu adu gi spirit amana tholai sene Oza, aduga Jose energy na di oza election se vote ko Manipur gi oina adu oza na bawo di lo report ato pasu thola pasu yai amjing amji report gi Jose oza na pandiri se ko nahan that 19 da pangthok ki election se da polling station kunna 47 report tawna na bakhana bada only 11 khatani ko halise makha ta na report tor ko yabagi thaja basu layena thambiri ko aduda oza se Jose election hadi loiraba matung se si phawda hana ozana election lep ke haina khandringai gi matam haitare ko social media da kaida mayamna di oza se as public ki hadi figure ama oina hadi mayamna hero magi type ta khanna dana am toiba ko matam da leikiba praja mayam gi support adagi di vote se lepani haina changsal aba matam da mayam da leikiba support haitare ko during campaign haitare de menung da leikiba support adugi mayam da Jose election loikre election se loiraga Jose leiba matam se si phawda matam da leikiba praja gi support se election da mami tabra oza se gi hena chole hana leram si kale fu kandre fu ajani aine hindi sai da su haina bam nei ko ngang na bi kuch to log ke henge logon ka kam ke naina amna si to ga ngang kan si to ga na madna theory to ne academic to na ngane direct changa politics da yaw ga hakche na thabak si to ga amuk changa ken to ga na lepa ninga ga ke de politics yaw ino bol ep na ngang ni kale fu kandre ba onon chabi type to adu di mai adu ngang bu kam bom de du ngang ja ni tawri di ai ni chahi kuntra mu lepa ki thabak tawrak pa chelak pa da ko lakha ngang asu kanam ta ni injel laga ingon da thing gi de ko moi ni thing tu ngam moi khudam moi na ina handa ki rang tholok su national media da tawrei bai khoi gi akhoi bu lan uholi be sigi mayok ta khoi na resource team am sema ga ina guide tawraga tawkan exposure tawra ine bo moi na fighting treng haijal le wari si Food amagi michang changjalaga maitai bulan uhan bagi saina expose tawra ina sigi su campaign hawra keni hoji amuk makha ta na ko adu research tawdo phana maning le panga ngangjaraga su kana su ai lepki de bana tra adagi phai to ngang imam du ai ngonda aina madu confront tawba mafam chatna ngangu bana taga le pa ke ni se thabam tawena initiative lo taw kumayam do wangang du maning ngangjal le ke do kamune basi bole pesi de somo action yaw dia action yaw ka na mu vote lep chal laga ojal lai pak ni ngadi vote lep po de ma nga ke pangang ngang bai wa ni ba pa moi du di miu de ga na sane dum lai ya du na ri sai kuch to log ke henge logon ka kam hai ka na ai na to goda bam chal lo re ai du ji vote lo re ai ol mi una ga o je koi movement am lai si gi kari tau ya ge sa already hana su tau re ji su dum tau ri se Choba movement ama masi kamai tawna Manipur su chumtho hoga dage fataba hauchi mam je kamai singdok dage anoba Manipur ma kamai sema dage aibuge cha akoi adum thabak tum lepoi bo je ko urakini mam uji ngang ju ngang kini dum ngang dum thabak ke sumtaw changi deni na ada ke gumba miyam na nungsi biri be spirit se ai ju yaw ni spirit na hai ru nga sai ge anoba pamba anoba Manipur pamba ithilsi na Nomani su khali ko apna ngama matung su thaba dum tauni tangu nu ngang na dum leo ni ngang dum maning dum ngang leo go ni ko thabak to boda adum akoi ni na ngang le ko do mate ba aduga mate moi seng mo sing di yakshat la ke dani tawi be itil ai khoi ji yakshat la ine ba itil lama si resist to bom chum message Manipur se kai do re to do re na yakshat la ine ba ko je pa sigi itil je dum taw boda ni sana taw boda ba thabak clarity of thought lai dana ko adu leidaga di munna pochi uraga adegi kari tauni masi kadai de no na tana dana mayam tawga dum thabak samjan ba dinoi uju urakini ko hana su tawre thabak mayam kana su nga dum tawi kana su aingonda dum aina tawdum tawre dana uju dum tawne se na adu gumaina process samane just wait and watch yakshan lo hajen ko no media da suno ina to
ithꯧꯗꯥꯡ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯒꯣꯜꯗꯤꯅꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯏꯟꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯣꯜꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯆꯦꯠ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯁꯨ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟ 13 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯔꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯊꯤꯡꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ एजुकेशन रिवाइम खितंग तौननबा सरकार सिना डायरेक्ट अखोइना चंगगरी पाइरु नतमिना हुजिक सिदे स्टेट गवर्नमेंट लेदि हम लेजरिनिनको अइना सिदैसिदा असोइबा मोइगी एजुकेशन असोइबा अइना करंबा साइटगी सप्लीमेंट तौरगा असोइबजिंगे मेनबा यागे हाइबगी ब्लूप्रिंट अमसु दुम लेइबा इमोंदको अदु सुम तौकिनु अदो यू विल सी इट विदिन 6 months for हाइगे एजुकेशन गे अइना तौगोइसे 6 months manungda launch tawakane 6 months for faro ai faro in khale ande ki summer break lorakpase aise tum ai implement tawakane base kana na thingbu ngamgi yenge nganging maning ngang isi economic aina haije newspaper me analysis tawai je painstaking am thina wa ga thabang adu tawda nganging da ngang theory adu ada academic ma panda leiba manungda nganging mi dungang su thabak tawdu dum tawni ko economic assessment tawdu ju nganging ngang su dum je tabam tawni education is using mamita kane wai supplement tawna ise 6 months super faro adum nganging dungang su na koi tawda ba thabam je dum tawra chalak se board ki mari leina da ba thabak ni ko adu हे कारगदी अइमोंदे हेना अदुगी रिसोर्स अदुगी तौबंग नंबगी शक्ति दो हेना लेरकनी अदुमदी हेना खंग अदुनबु चंगइनी थबकसे तौगे तागदी कदाइ देनोना हक्तेंगना न तौगे चंगइने बो नांग तौबो कांबो मनको अदुगा लेबाक मियांगी हजिक लाइबि इथिलसे सिदि मांगनबदि ममाइ चुम चंगेबसे सि ममाइ चुमबसेगी पोटसिने आइना टारगेट अम तौरेजेको we will change we will overcome manipur ain haisini सुगनम namthaba ngamloi Khurakki ina lai saba lakha sheejinasanu nongmai phana yamna paisunu paisa phana yam thadasunu la ibi tilse ai natra su kananamna adum ila ane base adugi inna nabe process dugi sarukni kangu mama inba gari gu mama chatna be inbada ai su saruk amoi wai wane ba inni sai khatanati miyam channe ilai bese mise kanana thingne na chonda thingna kom yauri bako thing muji ji miyam amamu chenjala kan yamu chenjala ilakpada nam phairaga sakidona ba Khurakki ina lai sabse moigi mathak tani laga imale pa manipur se illaga dum chakkene ba progress se adum hadi yengwai je history na saki hojanu adugi process amadi adugi saruk na ina yare se ado oza hangzani ba mana ko barang oza na khongzom degi chamaga 53 rak suba ningsing thoram sida saruk yaba chapirubudo दुगी मतंगदा ओजागी ओबा वफम फोंदोपियो करी फावी ओजागी थमोइदा समाइना अथौबसिंगी नुमित लाकसिदा अदगी ओजा करी हाइबिनी सिगी मतंगसिदा से खोंजोम दे से आइमोद याम नुंगाइबा आइगदि याम आइगा याम इंटिमेट लेवल दा सागोनबा पोदामी अहामदना अखोइ लेकाइदनेबा अखोइना अंगांग ओरिङाइदगी सरकारना लेंगांना बस थारेबा मै मसु मचा लेबा अखोइ लेकाइदको अन तरपोन कटप खोटपसे दुम अंगांग ओरिङाइदगी चलेबको अदुगी अमा लेरे खोंजोम चा अदुना आइङोंदा चाइल्डहुड मेमोरी दा आइगी इमेजिनेशन अदगी एमडीयू दगा येंगकपा ड्रामा से खोंजोम लान काइना लेबे एमडीयू दको अन याम पिङाइदगी इनग्रेन तौबा आइना चिंखेबा चिंग सिमाइगा लेरमदे बिबिगिरिना संगारंबा
sumaina koi gi plate table se suma ani hum ko chawa ma da leram me ba mathak ta ko chingdom mathak tu da leram me ko pongai murti ga leram de adagi turel ga ju ji loina chek na ka chanjan gre na asi tong de dagi adu da sagon na rakpa pot ai mon am intimately in fawi ko aduga ma koi gi resistance courage ki pot se ko adagi amana larik lai su ga sagon na ba soro masina relatively aina ahanwara ba oza ga wera ko ko controversy to in a khongjong ge ada history kari no kai nei na rak pasida adugi interest on a field work chatna ai map tauna video ga namna na taw na ko research paper mai am pa da na ai taw ba ko aduna noi ge aina ngasai ge sapam lomda ai hai je khongjong se British ki reporter battle of khongjong na season ram de mo de ko affairs at bapam kai iram me ba bapam mai jino kan sapam ngai je ko Moi na battle palam se battle of Thobal pale Lieutenant Grant ki Victoria Cross pi the battle hai boy sineba magi performance to at the battle of Thobal am kan tu le ma pan da taw ba ha ma da ko April ke na chatting hai da khongjom gi taw gi na da ari research ka sagon of the chat la ga mapam side controversial of side me battlefield chai na ga map to le ba kamai taw no British ki record chart ya le ga adugi mayam tawdugi aingonda yamna fawba aduna su aina iba article na google to su fangani khongjom de gi war se ngasi gi tawsi ka kari mari len ge today we also facing a similar war for dignity and survival akoi hingna bam sum izat len hingna bagi lan se khongjom lan gi wan thoksa aina prithvi da maming chatpa lan am leye battle of thermopylae na ko spartan moi chahum na Persian soldiers missing lakpa thinagi ba afauba military school da su tambiba lanam leba ko aduga sune google tawage na manipur ki khabar igibi am leibani battle of khongjom is manipur's battle of thermopylae kind king leonidas na tawge ba chamane ba leonidas to surrender taw kind la ba ko kulai surrender taw man kai haige da ambassador da come and take it and my afauba dialogue ni na taw na le di low law kai ne ba ko chamane na Onga bajaba sigi wahai ko gi khongjong bar memorial de thel je chaitharol khomba ba yaw bane ba ko ni gi maruna di yaw re khoi marun yaw dra khoi loin si ne aduga chela ga si ba di fatti hai ha ithau pang tok se na ke na law ga tension gi hai se adugi spirit to ne ba that's the spirit khoi ma se ina ko jo no khoi manipur je namda ba yaro hai se adugi spirit to ne ba my thing about Sir James Johnston iramene ba you haven't heard the last of Manipur Ana Manipur ai hai jene Manipur loji akoi loji land loji se adubu Khurakki ina lai sa na chance tok laga tawam yawi ba confuse chalan mama je nam khai ra akoi Manipur hingani ai ja adugi spirit tu ne aina khongjom de se ai ha ba hek tholo pha ju chalu re ko adugi intimacy ma lai bani na ko ana su lai kalami ahalaman chim na ningsang ga noi gi spirit to aingon da yaw boy jage kaina khuram me ba ko amoi nu de ge seng na akoi gi official na Governor hoi su lai kalami CM su lai kalami ko aligi ko yamong negen la ami RK negen su la ami koi vote le pa yawa na ma tunon sna su uram ko yam lai ma mam da ang apik pa degi ngau ba degi achau ba degi ahan degi laman dei lai mam se I wonder I feel good hai ta spirit lai ri ba lai fa ma asim ba do na chatli ba Manipur macha lai na kana ngai su Manipur mai chi ba ko spirit ne ba ai yeng ba spirit angang macha ai na angang oi de chatu do mai na chai ni fu yang kai ma ting da ju ju sat ni ba dum ko chi spirit chi lai ri gai je koi su si si ro ba na yam te na seng ba ma pam ni adai da katu karan taw ba ko pa gi thabak thuan da ba ko na je aseng ba ni ai koi gi one of the sacred places in Manipur kangla do na aseng mo khang de khongjo ma ba lam se ji ke ko gi memorial sari jaga sin na te ko oinam labu no kind of lady, but Labuk Saza may either carry, but British Saramba, Tingol Kadai, like on the reinforcement like cavalry in a Kadum de Changi, I'm always saying an air line, Ningbadona. It's a for me, it's a sacred site. When I feel down, Ning Harakari, Puning Handara Sondara Padava, Kangla, Khongjom, Chatkaneway. I feel energetic again. And you got Halakpada. Magi polo from ma si pura aga ko mayum dagi magi
machanupaga moigi mabai kari kra mayam chatlaga asi baksang je puraga akoi ki kisam thongga magi mayum yo busin ngamdraba masa se dike tok sele khole na poloi gi ba dilong arap ti de leba adu singrang lai kalam ko to moigi spirit to lai liba life from lam ko liba life from leidana sumai tawgana kangla ma sum khongjom cha ai oina di energy pi budo adu oi ai gi mota ibro thangjing gi life from mumba ko ai wonda nungai ta bai tar spirit to adu poedna nungai hai tar ngarang myam leram budu ubada pungo fune ka chetna fejom chetna le myam du ubada adum o purity malai aseng ba toksana da ba mapung inga ahalaman ninjaga lay manam to se kat kena lakwa wakhalon aseng ba wakhalon pung do fazana uingana oza khoi hoki ba chahi gi me hum de gi horaga khoi manipur da lai ba tangdu lai tana da ko khangdu pani gi me ta lai ba conflict situation hai tare ko se sum patharaga su lai adagi di handa election gi mangoina na matam khara lepure kaina khanaraga around 25 days gi matung da amu kapsalok ba horakki bani ko aduga adugi matung dagi numit khara ni amu lepuga ngarang se khangthangau da amu sekmai rom da kapsin ba hore asida sunatana khoina social media da kai da tajabu matam da sapar maina gi thong da su amang ata to gi da adugi pause lai sigi matang da mamang da ozana but hanaba yaurabra kaina haibagi kano phongdok pi gi do sigi matang se di waja kai thambi ni mo ai no ni adum khang ai su haibini sun ke level lai se kari gi no soin ka pakani election da dong dong khar ngang wa ka da du he khai bo kan nong ni ka pa hor mai ne sai na bo lo rong taw kanena kani ne se icham cham bo wa ne ba mo ina kapsel isi kaming matam kapi se kana na no mi injen nan taw ni se clear ro wa ne ba luri badi ne mo se thinga ga daw da ne lila sana le re ba mo se thinga de jinang manipur police le ni lising ku thani thu le ni adagi IRB le ni natra MR le ni Assam rifle le ni BSF le ni CRPF le ni Indian army le ni ba lakh le ba troops mayam ne ba lakh ta simoi ke dang le ge ba se mo le thinga ga daw se koi da ngaw le re bo se no ma lenga in khilga leiri ba season na uniform set na polo pi na leiri ba mayam jina thingna ka do po chi da miyam de na khadu wa tham leire ba ko ai moi na su kapal la ga sidai sa ko de district ko ko na constantly hamge se ye lenga na police army CRPF BSF to ga thingna da ba ni masidi akoi da miyam da pang shi ri ka de bu se hang mom thwe ba yanda ba apang shi ne kana na thingna ka do ba khoi thingna do la na te ba se asuna ka gadi onjal laga idi ne kukina nungui kapsal ama tamchu dani na lenga to onjal laga jip onjal ga dobo matam ne ba ne gi army sing ka thau police sabang ngam gade dang silo authority on phami ke doi no se pm um ta thau bsf thau ema thau araji thau um te lai na lu adu ni ta to pi ga ko ne tax pi le na tra lenga ai jadi na tra ako citizen da ko gi isa ina su ni na canon fodder and khang ni isa idana ne se sacrifice le na sa da machin jak lang jam na ka do bu no nang pizza le se sai nau sing ne gi cha yu po ma yang na kapsal la ga sa du da machin jak tha bai ta ta isa nau ma se ka do bu nang chal le no hai na hang la da bani u ti yan da bra se a pi le no full le ki tang ma ko intelligence ja bu mi ne lo ne ba la nga ama le ti law enforcement agency lo le ni army le ni se a pi le ni BSF le ni IR le ni to char ga ko tax payer money ta ga chi ne le ne ba si na ma yu hang ga da ba si da ta wan da bi da akoi isa ina mayam chi lam chal laga no sa da machin jak pi je dong to le chi kai no hai ne si miyam nong teng ho ga chang ga nambam chang e ba ne ne sa ne bu chi kai ne tha tang ge india ga ma chu chaw le ba ku sung mo sam thing nem ji kai no na ne yaw ni na to le nga yaw ko na try na hai ga da mo che ne sa na le ga akoi si kari u ro ne na apang ni dong u ra ba isa ma si miyam chang na hang no matam ja ti na thela ba ne se adu mo chu kap tak tik a chi mo ta ka pa le ti ne ka zo question je right kind of question hang ba ho ba miyam na aseng ba hang da ba hang ba matam da na asi ka pa le le kane ba ai ko de district to thang le ge ba se ne na ka pa le ise ne ne thing da ba ni ko lo pi re tham ba thousands of rifle lagi sophisticated weapon lagi pa re Indian army ne le ise kaya no la kaya no CRPF ki ju troop ne ma sing kaya no well trained ta na chahi ani hum training to na experience de ba troop ne am decision ga nam da ge di ai da na ne ni je yin la ko ma chen je khanan na community ani khanan de type to le le cha and we haven't asked the right kind of question
लेना की फेलियर सीजन हो इसा नाउ सिंसे ने कैनन फोटो लें सिजन गनु सिदा सा द सा लंजल लगा तो वी टाइप नो तो होदो नती ऐसा न कगन न मोय को तो को आर्मी करी का से लों तपिरो पुलिस का से यूनिफॉर्म लों लो तो पुरो से आपी लों ता तो को अखोय ले इरे चा मयाम से लों से न रो ट्रेनिंग तो कोई मायो मजर के हाई ताबम अनि जो कम हायम चंगेबा अमसु समगुम तो पिरगा लेरगा थमसो नंग अदि तो कोनो अदि न नहीं हाइसे सिगी मोने सानाबम यावे से चक थिलगा देदा इथिल नमसागा लगा डिस्ट्रिक्ट तो लेबा इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट असुक यांगबा thousands of troops trained troops लेरिबा paramilitary forces the police force makdo ne 30 to well equipped the money order period the listing number ni na du ko tan tan na bada sai tita ka pe matun danglo ching do sigi na du ne ba sigi inu manipur police le ba commando se na mari law pi hai ga ro sigi ne ni moi se che le ga tha ba de lo ho la ching ni ne ba du yan da ba sa aji tong bi ne ba thabak se ni the district to ba chum taw le ba se ai ni sigi sai je ni ha na सिगी असुम मजे सुमाय खंगा गना हमदो क्वेश्चन हंगे प्रेस तो मतमना ऐसी तिता का फिन लोय लेखिनी सही यमु मुसिलोना अदु हंगन दबिद डिस्ट्रिक्ट टेक्निक तोगा ना थाइरगा कोइ द निप उचाइ लेरे बसे असी से तू ने लेपम बाय कोइ रे असी सु ai हाइजि कोइ रे याम you can fool some people हालो मेगा sometimes but you can't fool all the people all the time ado adu ni noi thola khini aseng How's tangdu laita the conflict situation this is combined to the sigi situation sigi final solution hai tare si ozagi go meeting the kari na oibe ya na continue da ai has report ani ni sigi violence state ki mathau ni man the reign in the violence ai ek ni ho pe hai bani law and order maintain to we se lenga le se du ta le ni mathau pang thu violence or imam chang tamasi reign in to bam chang elephant bam chang ni ahmad ko sin aham state ni si chengal lakan da koi gi tawriba awana tarimyam sida magi redressal mechanism am changni ko solution ai se si yauduna ani si yauduna swa yaro adu long term gi dina koi gi dialogue tawdana policy method do hongdo ko do ba akoi da iram dam sida singchek thajen gi ba loilam lengang leng ne gi tha gi singchek matang mayam lei mase tam sato ko mathau tai ba koi punna adu gi pot se ne khoi gu do se no ai da select pasi osa soidana ka gani haibagi thajab zum khani ko ado kaya muk ki jang di helaga oja gi wakhala ka gani kaina khandi ai ni yin den khandara mi sa ham sa ai sin 2001 do ho ko ai khoi gi ithil 2004 da monoman tam do ho ba hamla kisna ai ni election manung do so ina haijab ni ithil amane ba se khoi gi siram dai khungau energy ai manipur macha sing je kayam ne hingba ya ba gi adu ba inot ithil yawi bra ko da du gi sakti yawi ba se yenge tawri ne ba ina ko an handaki mikhal sida aina test tawri ne ba ko ai kayam na sigi ithil yawi ge se ado mikhal manu da ure ba ithil je lai ri ba ko da adu da namda na ba Khurakki ina lai sa ba kamu ju kan hona raga ngasai gi mapan ge manipur bu thungai gen khalli je da taw ko yawi ba hokna lon chat khangdaba wangang sangang ludaba adagi gundana tawgadaba khuto marai ba ke sukan khandabida masagi pham ko laga leigen khanba kangbu mayam am su yawi ba ko mayam du micham mayam siga mukhaina raga inghaina ko dana adaki mikhal sida ainu uba ko angasagi anobo pamba ithil manipur gi han dagi chahili sing la ma gi spirit to aduna namaga ngamme de chatle di ui ba ko kayam thinu ngam ge adu gi pot di urakani ko handa aduna akhoi ngam mene na haise adu gi ithil ja ni u bai wa ne ko aduni hojiki aina aduni ne handa ki mikhal je chumna gi sadaran hana gi regular election ate atop manipur gi spirit among ne adu gi spirit sai haise ni I am just one of them in liba mayam du gi mi ma cham khatane waisu awaza ma cham ni na sa doctor yauri engineer yauri kathin phambi yauri ko rickshaw driver yauri adagi truck driver yauri bus driver yauri naina nurse yauri tegi sipai ori ba police ori ba ilam dam se pokko moi su yauri ne ba moi pung de ko sigi spirit nam sin number nga sa against la iba mapangi forces sing ga manar ga Khurakki na lai sa ka mu se moi se andak so le ui nam ga ya ko ngam chakane ba adu gi pot sin ai thang dang ha de action de sum to ga sum yen view economic reform gi education supplement gi ko ai gi he to ko matam dai gi number 1 target oi ba ko gi relief camp de lai ba
irei chasingji awabase kitang da warju koknanaba kari tawngami moi hujik tawrisi nataba kari tawbugi amge ai thiri gine bai aduga moi se mayum amtang hanjan hanbase ai ge target ne base aduga akoi India block naga paira ga hena su laigani ko adu karakani su khalli aduga karakter su ada Delhi da paira ta su akoi miyam siga my India is a big country state su lejari na aduna I'm very hopeful haitare nangani imalai park manipur so ina mai park ani yingna ba mai chiba so ina piwa ko nangani kale yam nuaizo janga si ozana ozagi chilaba matam kya kai thopio ko ozage wafam khara phongdok tibagi damakta koi knowledge window gi mekai degi thakat ba phongdok sai